Hadin balayok pediang ye jing od jing nam jing kipat ba babon halor ke jing thot ka network bat internet hapok West Castle District hakini kisngi nakaliang ka seng trap National Youth Movement kalalit bani kendo yo Deputy Commissioner ka West Castle District uba Garrett LNS Dykes banbo ye jing ujor. O President Kaseng uba Thailand Starlink koi ulaong bagani ke jing thot ke network bat internet kalak ta shishay ki pat ba kamtam ye ki office kam ki bapendun kam de ki internet. Gumta Kaseng kalakan tujur ye UDC bo unchim kia bani kren lem halor kani ke benta. Nakaliang jong UDC ula pentikena kamat ki dukot jong Kaseng ba unsa shimkia bat ban sakot ru ye barok ki company tower bani kren bat ban penbet halor kani ke jing Nakaliang jongi kum Kaseng HNOIM West Castle District hadin ba nila yo yaki jingud jingnam jongki pai ba babun bat hakaju kapor nakaliang jong Kaseng ru ngilalap ba hakabedai bat ka network hakaju kapor bat ka internet te ngilapai chapo kadong ka than hi berkawai jong ka West Castle District noston jongi baka jing thut jong ka network bat ka internet ka long chapa palat put te kumta nakaliang jongi kum Kaseng ni manse hakane kapor ni lawan mi bat UDC sahabat dan burom jong ka noston West Castle District jongi banyak keren halor kane kamat ba hakbedai bat ka network namar ba kumbang ngila UI bat ngila tip ba bun hakini kisni ba mta ba UI ba kajing penon kam jongki office trikam lane kino ki kinhun trikam ba per bun sin kila penon kam daka network internet te kamtam ki kena school ru haba UI ki kena school ru bun ba mta hakab dadon kino ki kam hakbedai bat ki school ru kila penon kam daka internet te kajing thot jong ki internet menta kala long sikap ba palat putya ya kaba ngi kumoseng ru ngi mlaksyu mansu sengap rai menta kasngi ngila long ngila penlong kajing wanmi banon keren batu disi jongi ba nakaliang jong uru ulak kular ba unsa penbaji bat unsa khot banyak keren yakini ki company network kenang ba kin aya kajing sakri ka ba kambiang hapok kadong ka thanji berkawai